Bahaya.
Neng kelas si apen de yo apen. Oh. Ah? Pisau mata dua. Jadi.
Pulang lah yuk. Ikut pulang pak. Orang tu makan dia. Pulang mana? Obe dekat kat apa? Di sini. Main bola ya di sekolah. Riak pandan. Apa tu minta riak pandan? Dia gia karya.
Nang umang. Nandiyan malitin ba? Eh, ano nga yan? Kaso, diba? Kaya? Ah? Ani.
kentek, duduk kentek. Duduk kentek. Ah, ya Allah, One, two, three, four.
Thank you.